det her, det er sommer i København. Det kommer du ikke til at opleve. Nej, det gør du ikke. Men det er så også okay. Fordi du skal opleve noget andet. Du skal opleve at blive gift. Det er meget spændende for dig. Først og fremmest vil jeg gerne sige tillykke. Og det er sådan set bare det, jeg vil sige. Fordi jeg ved, at du bliver lykkelig. Og hvis ikke du gør det, så må du sørge for, at du gør det. Nu får du en mand. Og der kan man godt tænke, okay, så hviler det hele på ham. Han skal gøre mig lykkelig. Og det skal han også. Han skal gøre sit bedste. Men lykken er i dig, Ahmed. Og det tror jeg også, at du ved, fordi at du har prøvet at være dig. Og du har prøvet at være sej. Og du har prøvet at være lykkelig. Du ved, hvad der skal til. Nu gælder det om at give Chisanka den mulighed for at blive lykkelig. Det er ikke altid, man lige kan det, men man må gøre sit bedste. Og husk at nyde lykken i de små ting lidt hen ad vejen, fordi man er alle sammen lidt lykkelig, hvis man mærker efter. Så prøv at nyde de små glæder sammen. Dem vil der sikkert være mange af. And for you, Chisanka, you are one of the luckiest men on earth. Actually, I think you are the luckiest man on earth because you've won Agnita's heart. Agnita is like a rose. She's a beautiful, beautiful flower, but there's thorns all the way up. I don't know how you got to the flower, but you did. Must be rubber gloves or whatever, I don't know. You did good. So now you have to treat her like a rose. She's very delicate, just like any other woman is. So make sure you make her happy, or I will come after you. I know where you live now. Oh, I don't yet. Yes, I have your address, so I do know where you live. Take care of her, please. And whatever you do, follow Jehovah's word first. Because it's a bond between you, Chisanka, and Jehovah, and between Agnita and Jehovah, and then between you two. That's the most important thing. Don't miss the meetings. Do your Bible reading. I know I sound really annoying when I say this, and I'm much younger than you. I'm sure that you've got control of it, but when things get difficult, and not if, but when they get difficult, they will get difficult. You'll have that in common, and you know that there's a line you don't cross. And even though you may get angry at each other, the most important thing is to talk about it, talk it through. Yeah. I was once in love. I'm still in love. But the first love, when you get married, you think, oh, we've been through every situation and we've tried this, so we know how we react in different situations. You won't find out until you live with each other and are together every single day. It sounds really nice now, but it also gets very annoying at some point. But mostly it's nice. So enjoy the nice parts. There's nice things every single day, beautiful moments. Make sure you give each other that. So on that, I just want to say congratulations, and I'm very, 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 very sorry that I can't be there, because I would love to be there for you. And I support you 100%. And I love you guys both, and I can't wait to see you again. Hugs. 3. Nu har jeg jo stadigvæk aldrig nogensinde skrevet en bryllupstale. Det er jo heller ikke nødvendigt, når man ikke er inviteret. Så, men så skete det jo endelig. Det havde vi alle sammen gået og regnet lidt med. Vi ville også ønske, at vi kunne være der. Nu har jeg også et hus, har jeg set. Jeg har kun set det udefra, hvor der står 2 mennesker foran det. Og jeg har hilst på din mand. Virker som en rigtig, rigtig, rigtig rar mand.
Så meget glad på dine vegne. Mangler bare mig. Godt. Agnete, tillykke. Her er en lille hilsen fra Amager Strand. Vi er ked af, at du ikke kunne holde dit bryllup her, men vi håber, du kommer tilbage og tager revanche. Jeg håber, I får en fantastisk dag. Det har I fortjent. Husk at nyde den, og jeg glæder mig rigtig meget til, at vi ses igen. Hej hej. Hej søde Agnete. Jeg vil bare sige super mange gange tillykke med brylluppet til dig og til Sanka. Det er rigtig dejligt, at I har fundet hinanden. Jeg kommer selvfølgelig til at savne dig herhjemme, og dit herlige smil og dine dejlige impulsive idéer. Men jeg kan nu også godt overleve, at du er i Afrika, for så har jeg jo en god grund til at komme til Afrika, hvilket jeg umiddelbart ikke har haft før. Men jeg vil bare ønske jer alt muligt godt fremover, og jeg håber virkelig, at du bliver glad og lykkelig i Afrika. Jeg håber selvfølgelig, at du kommer hjem til Danmark på et tidspunkt, så vi kan få os en god kop kaffe og en snak over, hvad der er sket de sidste stykke tid. Men ellers, nyd dagen, enjoy og have det fantastisk begge to. Tillykke! Yeah! So happy! Going to the chapel and they're gonna get married. Hey guys, congratulations on the big day. So sorry we're gonna miss it. We wish you guys all the happiness in the world. Kærlig hilsen, Nick og Jay. Hej med jer. Det er bare en lille hilsen til jer dernede i det lille varme land nede i Afrika. Jeg håber, at alt held og lykke fremover, og I må have det godt og sådan noget. Og jeg håber snart, vi ses. Og take good care of her. Okay? Ha' det godt. Peace. Hej Agnete. Det er ikke fordi jeg står og græder. Solen er bare lige i hovedet på os i dag. Det er super godt vejr. Vi kunne have været nede i Afrika. Nej, det er så lang tid siden vi har set dig. Nu hører vi jo, at du skal være i Afrika, og du endda har fundet en lille chokolademand. Det er da dejligt. Derfor vil vi gerne lige sende en hilsen til dig her fra Danmark af. Fra ikke så langt fra hvor Pernille bor, og Jonathan og mig. Det er sådan lige rundt om hjørnet. Ja, vi vil egentlig bare ønske dig tillykke. Og håber, at du får en fantastisk dag og en fantastisk liv dernede i Afrika. Og må ikke vil ses på et tidspunkt. Men howdy. Hi, Chisnado. And congratulations. That's your new name. Because now you're one flesh. Chisnado. We're so happy for you guys, and we want to congratulate you and wish you all the best. I hope that you're enjoying your honeymoon, wherever that is. We're very sorry that we're not able to be there and celebrate with you guys, but Your honeymoon. But we will definitely celebrate with you shortly. Soon enough. This knife with leverpostej on is our witness.